abarebi ba Apex Television nimba kunda mnonga we bare mnonga kwe kumira Apex Television konka mwana wanje takayengero yo mission yenda kwisi yangu no basa kuza kutujitweje online obasa kutufollowinga aha YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook hamwe na Twitter ukabasa kumanya ebiri kuchiraho Apex Television. So mwana wanje otuletere business yawe wanoenda kujimanaginga wanoenda kujipromotinga narishi wanoenda emanywe ahantu hona ogerete Apex Television tubasa kubantu kwatagana niwe erizo banatayira omuntu mukuru wa mani naza kuba natugambera emirimo negendeta we nakikora ata kuba abasize kuba nakora business mpaka okwisya na hatia sebo nakwakira program nanye nakwakira umuhereza ramuse aba kutureba abarukutureba nabaramutya Msibire mutamurire mutamwe barekora. Amazina gawe bakweto. Amazina nabanyeta tuyina masikora ubeni. Tuyina masikora ubeni no kora chi. Konkanye n'izina ryo bushoboze ere barukweta Amazima Gonka haza n'izina ritanda mimononga konka aha murundogu aho mwanshanga ninkorera ho pork joint. Nyine ho poka enyama y'empuno. Aine pork joint nibigenda bita ya pork joint nibigenda kurungi kandi buri kimwe kirebeka nkiba kibonire okurugira okorukunda okorra abantu wabakorraje buri kimwe kiba kibonire pork joint yawe nibagete nibageta Amazima Gonka pork joint Amazima Gonka pork joint so hati ekinanienda kumanya okatandikira nkahi otakayizira pork joint nkaba ndi omushubuzi nkabandi bashubuzi nkani nshubura mate nijana tunga ebizibu ombere gwanjye gwabura kubasa mate nijana nahindura nazo pork joint wazo pork joint so abazire bawe baruho ninga tabaro ya abazire banje nyine ho mukikoro omwe kandi omuzeyi waka akasibura mzee akasibura so okakuranka hi owanyo mcharo ninkahi yawe nindugibanda ayigombora mbageta kiyangara kandi niyo nkurire nicyo cyanga cyito kindi kumanya kandi omunasema emyaka mukaga waisema emyaka mukaga so ukashomera nkahi nkashomera na cost ndashomere koko rukume bya Uganda yebirebi wabo tashomere ningo shomere no yerondere cyo gukora mbaye no okusoma kwanje tukurabiro ko kurungi abo kubanka shoma ho primary na secondary na gikomaro hagati ndaje herze ntyo natandika kwebisha omborambo omurebe ari kureba naenda kumanya otakizire kubaha pork joint okabanza wakora murimo kini mpamya tine hino murimo gwabandize kora utakizira pork joint ndakagira pork joint ngakora imirimo mingi mnonga nyine ho bukugu nyewe nkaguzaho enku kaguzaho emineke ndaguruzeho mwene ndashubwire byomere gashubura amate kahinge nyanya Bueno gama mazima burumurumo ndakozere umurimo burakozere aza no manya omunseji hari habagaye mirimo ibono bahabuze abantu mwe abanya-Uganda n'abatari abanya-Uganda umurimo wawo wagwasire guremero wakwata umurimo ukareba ngo numuke tugukushashura mpora tugukushashura mnonga ukaguguruka ukagureka umwe no mu micego ntayi kubaguri wabona umurimo ugo wabona banzo gukoreho bwire buringwa banzo rebe umugisha gwanje ni mweguri abo kuba ndukutandika na ugo murimo gundo ogwa inyama y'empunu nkatandikana na kota yenyama ako bankarete inyama nyingi ndokumanya ngo nizaguza nkimwe binete katekejo kuna kiraha naguzaho kota yenyama tena hanuka hanyuma ya wiki nkibiri natandika kuguza kiremwe watandika waruga kota watandika kuguza kiro hanyuma yo kwezi nkakumwe nkani nguza kiro nkemwe emwe necweka
konka nagiye kumara amezi 3 naguza kiri 3 ko nagiye kumara amezi 6 naguza kiro 8 hati aha muntu arukugayo murumo aho nabayirukire konka nahe kubahabura kurebeka ngo tumwahunga mirumo yanyu ukajya tumbeshi obunazaguza kota kumara wiki ebyo go murumo nguza compensate otyo kiruka ngo kagira ngo go murumo tugura umusente nimba haburo kugumana muremera ha murumo kandi murumo ogwo kutwara nkamukene gwo kwishaka bamuhango namazima hati umuryeje business yawe okurwo gitandika na hati obasiza kwekorrachi nice cyo kubaza kujya utamuryeje company yanje nyihiremeje nko kuwahurira ngo ngatandikana na kota umuntu ari kutandika mpora ayine byine byaro kubanza yigaje hati emyaka ina amaro business yawe 5 konkanga banza kwigaza ibintu by'amabanza ahina hereze ibintu by'amabanza nanye tindi kubiho mazima ine kinye koreireho akuba naguzireho ebibanza nako natagise nyine business ezindi ziri kutana ryeji kandi nyina abantu bindu kureberera kandi bona barije nanye ndije ashi oyino mukazi nabana ningo no shitura wenga we bari mnonga nyine myaka 3 na mwenda y'obukuru myaka 3 na mwenda no botara mwana muntu aho mbagira ngo mbanyankore mbamweto mushija wa hami hazo mushija tarukamya atineka nyino mucyara twina abana 5 konka hampa turaho nabana bake abandi mbaturo mucyaro abandi nibaturo mucyaro kinani nyenda kumanya no basa kuturambuzaho abimwe byokozire umuryeje business yes nimbasha kubarambuza oyiro kugira ngo imwe tibiri hihi nitwe konka biro reka tuzeho mukahumuro kake none wanje ayabari ya Apex Television ani nkumanyi sangu wano enda kutufollowinga kutwitu emigita abantu no basa kutufollowinga aha YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook hamwe na Twitter ukabasa kumanya ebiri kushiraho Apex Television ahingambira twaza kuzo muburango bwa bakama bitu ntugarukana no mwamyogu ari kutushoborera akasyo nakahindu business yeye kurukayo mnongo mukahumuro omurebe wa Apex Television nagarukana no mwami Amazima Gonka ari kutugambira business yeye netambureta business yeye abasiza kwihamuki business yeye nibuzu bucyo bwakushangamu sebo Mr Amazima Gonka twantwenda kumanya business eji kwiho gitandika nibuzu buci obwizira no shanga no manya business zumwe ba customers nibakucyankaranya iwafu obasizota yeah business ya poka naye inebizibu nk'izindi business kandi ebizibu by'abandi bakuvugana umwe byenda kushana nibyo bituru kuvugana twine umupoka twinemo ebizibu bya kushanga inyama yine nk'ibishaju byingi ati yoshanga abahagizi bawe kandi bombende nyametine bishaju mbene kandi bakikaho shanga bakugira ngo bote barukwendeye bishaju hato mushanga noza kutemenya mezimwe ozibike zikufere ofe yo kuhereza abantu enyama yibarukwenda hato mushanga ejo nebarose ni twintu amabanza nkamanda bantu abo kubana yo ni business twamabanza kandi ahero ko abantu bariyo batunyagira akasente namwe nanimbagambira ngo mundetera akasente kanje ubwo manyo gukora mun bagweta gu omanya gukora mun bagweta mu kishenyi ncyango muri Mbarara kandi ahitukorera yenyine izina n'Amazima Gonka Pork Joint Amazima Gonka Pork Joint hanu ya Amazima Gonka Pork Joint kilo ya poka numujuguza muta ya kilo ya poka tuguza ahaberinganire abo kuba omukugura inyama tubantu enda nabarisa nabo bihemo akasente mbene tugezaho kubahereza akasente akarukugezaho kugira ngo nabo nitutwaguza nabo biheho akasente mbe kilo yituntu tugiguza umutwaro gumene 10 zonga
nenyama enuzire munonga habo kuba ntsika je nyama turi yaba kugwa mu kusika nyama kanshi ko tayo n'umujuguza muta ya ari kugura hafu tumuguza shiringi kashanju kandi ari kugura kota tumuguza shiringi 15 ya so hati umukazi we nakora ki na ija hasi bahaniwe ninga nawe ino murimo gwakora itwe tukunda umurimo gwitu kandi tukareba byo kwata abakozi na ba managers kubateko business twashara mtu agikorera nabo cyo ninkora no mucyara wanje nyobo bundu kubantaroho nuwari kubana kwata umuhoro gunatemenya kandi ubundu kubandoho nuwari kuba kwiseki giko ari kutere kirungo hari mene ba customers bitu tubari kurya kupi aho kubenya mani twe tugiye koreramo taroho nyamero kuburaho inyama nebenuzire mbere mbaba batakoze rerose aba customers bawo no bagambira bugambo ki icyo kubanza munonga abahagize banje nimbashemerwa munonga okubakira Apex TV mugume mureba Apex TV kandi nimbahabura nimbebaza okuguma nanye kumara bubwire bwona badawo muhereza haruho abantu abinatandikire nabo eje myaka ina kugambira 5 ina mara mu mwanya abatwire baraba customers banje nimwe bari kumpagira kandi mabahagiza bari aheru ya yogo mwanya abata kumanya Amazima Gonka po kujoint ni mbeta mwije murozo ahabwo cyo bundu ukora mwije muri yenyama eshikire enuzire ahabe yeringanire umuhereza wanyu nabahereza kurungi kandi aba Apex TV nimbendezo businguzi kandi nanima batarukumanya Apex TV ba customers banje nabatari noza YouTube no typing ekigamba Apex TV nore Apex TV nyoni ntira kugireba mbene nyitaba hagize banje muje mu mpagire kandi mufeyo ukagera Apex TV abareba Apex Television ninzira umwami Amazima Gonka wamuhura ya natugambira business yene tambureta business yeye ayihire muci bitubwe nibuzubuci obwakufuna business yeye ningshaba obasa kumfollowinga aha YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook hamwe na Twitter wakabasa kumanya ibiri kuchira wa Apex Television gumana nye niza kugaruka orakasha torundi eshahani zozi mushahina otaruga Apex Television.